Кичкене уже гидроизоляция и кладка. Азгине уже монолит битти уже. Все, тюбетеклер битти наре. Киши yok уже. Вот выходной групп тоже залез. Подвалда булашак. Не подвал это. Биринчи этажында булашак магазин. Bizde Türklerde şunday hal var. Yok Ukrayna. Потому что тут все равно. Yolcular topluyor. Bunda okuyor. Aşı. Aşağısı bitse уже Türk biznesmenler Türk. Ha yerden bir kişi. Уже yok уже. Özü tek ki ben bunu yasayım. Artı yaklarında bunda большой kompleks. Bir meçit değil bunda. Artı yaklarında olacak medrese. Onun altında olacak kurban şalığı mesela. Bunda bulaşak уже ziraattan elek kileler okuyorlar ya. Namazını okuyor. Bunda şimdi Жерлерде булар. 300 квадрат, да. Чакчасы yanlarında. Около уже, если кишилердин таралтмадан уже отырсаң, уже 250 киши. Сыяшак. Да. Если таралтсаң, уже 300 киши дерсең. Имамдын эйи бар ишинде. Имамда квартира булаша. И потому что мында уже имам как юрий, Казандагы киши мында юрий, ну, бесполезный. Мында ишине биз уже квартира ясадык. 2 bölmeli kvartirası var. Bunun içinde yok mu? İyi, Beşik'in içinde. Kırayında. Beşik'in içinde ulaşan kvartirası. Meçit, торговый, İslamski торговый будет. И kafe. Architector kampanyaları var. Onlar. Dizişçiler de Türk kampanyası. Kubaksa gerekli bunun tezerişine? 60 milyon. Hazır mı? 30 milyon etmişti. Bitti mi 30 milyon? Ha bu işçiler mi? Bundaki kişiler mi? Yok. Türkiye'den? Türkiye'den var 3 штук. Bunda. И 6 или 10 üzbek. Birisi специальный турецкий минарет. Şunsu. Prava strana. İkincisi Tatarский. Abisi. Tatar ham Türk. Manaraları. Minaretler.